Sarok wajrong cipau kilometer wana do chnong Pdengshakap-Amlarem West Giant Hill District wadamang tengka da kasorkar jela helut kama pra kelur nebenta open chna siang mo siang biang hewa ikre le sdang no I kamte ni gasngi neliang ki waheh chnong yong kilipon rutli ki chnong gawar is walai luti lengba uni usarong da Yachem ya kalam ki wa Contractor wada pengkre ya uni usarok u Friday hing ha community hall ke chnong Pdengshakap. Ha ini Yachem da emlang udah loy ki ilaka sat petor udah man la kasyang ki wayak kamat chnong wa kentup ya uki po chna waheh chnong Pdengkarong waman le wa ibu ke senjuk waheh chnong war jantia u compare po along skatri senjuk waheh chnong waha bapo ka Amlarem subdivision waman le waheh chnong ka Amlarem usavio bu am waheh chnong Pdengshakap ulam di bok sumer waheh chnong ka terang belang waki wide ki waheh chnong Neliang Friday hing hawa kalam waki waheh chnong da kentu yaki kamjo le ki pajba wo yakre langki ne baha kadang lai ikre boy daw mi iwan ivid ithut ne ibakala kam te kentu wo pentip chwa yo o we da kular le wo kre baha ya uni usrong ki waheh chnong we kalam hakani kasngi le depan singa we smart u yakre lang de wa kentu yaki pra wa ya khamat chnong wo ya paj bani lang ki hajrong ipen kre ya uni usrong kajumut yang kan jing cham ni gaski sket man ka suk nagaliam kontrak khut ui ki rongba ne ni kathan kajing temu yang kai to wa nagaliam kontrak chwa ui kre lang ki chnong ba hewan wan batau em kam ka chnong ne hewan wan bantai wa ye bhat ni sarok yo klam ne le yo per chau wa in kadang I man kaliang ki rongba ne kathan I kwa wa kani sarok wa chna ma kontrak ka to man ka ko miat yo penam kam ka ha chibun telikisnem ba kremen scam na kaliang yung kontrak boleh bahawa kat kami juga em kujungkular ni, betul kat bayam yu miat wa, ini kat bayam yu penbahawa jing jingkrak. Ngayen ini por kamu, waheh chnong yang ka Pdengkarong, makal men po chna, waheh juk man kamu, adwasar yang ka senjuk kerang bak chnong war jantia, dan kejing penpau ini, waheh wan ini warok, ya ki waheh chnong ki em kini katany, wah nangkong ya kini keserok tak senau komen sibun nakaliang Contractor yang iu ma Friday hing untuk de dep uya slok uya pensiau da kanau wa kani ka sanction to hapo praklur wa ukre le hapo ka 10 kilometer nam rem cheni chapde chakap wa ya kani ka sanction to de egi to chikut kemo usiang ya kani ka surok mat ka wa nalor itanu eu karong ni ba te I da cheni ha ka jing klam mo Contractor te siango kuble yo MLA yang I malak kemen remboy wem kamju yo local MDC yang I tok dukat dia kani kermen dang wanra cipun ki skim giwa dang yo kani kathan ki wada dep so pengkrek te yu yo klam kani ke surok tok da slim de yo luti ne ke singi siang kemen wa de yo Contractor wanra Yachem I wa pa konwin ni kani ke jelang ha kani ke chnong he ni Pdengshakap o man ka wi ke chnong ka wa tok ka sentar yang kini ki ka war is konvensi wam tol edu ka war is le demiat kini ke surok tok chadu chaita cha is jantihil chadu chabor khat chaing karya tok wan kini ke surok man ka jingker kuba ni bah kalai kawan yang kini ki pajba khamtam hai por tlang hai por yor wa yo chem jing ulai wan ha ke sitam ka saja yang kini ke surok te ngam yo kalam cibun wai wa u ke jing chenia ne ke singi de chemi na du ke waheh chnong waro udah loy wa ki riu rang ba yang I nang kani ke thany yo luti wa kani ke sarok ulai bai renti ke jing pengkere uma to ya kere lang chirup wa kat wa ye to u speed ke kere ni ba yo rap suk ki paj ba ha kalai kawan kat ta kentul ya ki chong ki thau to ki wa to akani ya paj lang ya kere lang kat kam kani ke sanction order udah pensiau Contractor to ya ke jing ya kere lang ke ya snok ti lang porok ni chnong bom hoi em kawan ke jing siau ko to ya snok ti lang wa kani ke kre to ukre kat kam ka section order ko de ki lang ba kani ke section ko ukre lem to de ki mesin kat kam ka order ko yo to ukre de ki lokal ki labor ki yang ihi wa de siau tu te ikarpat yo Contractor wo ya rap bu ye kre ki lang ye kini ki lokal yang I kam tam kini ki chrong ha kini ki por ke wa wan ke jing kerdu haka krek ki yang ki pajba ite dong tu yang atau compare polong
wa man le kamu waheh chnong yang ke chnong Amlarem wa hijuk por man le kamu general secretary yang ke senjuk ki waheh chnong yang ke Amlarem subdivision Warok Kawi ta kejimut wan ini ta kuai harangkat de wo contractor wada yo ya kani ka kontrak yo kiu ya kani ka sarok ka wajrong 10 kilometer na do na Amlarem chdu chini Pdengshakap wa kwao we sli ya slok chwa wi ki waheh chnong yang kani ki chnong ki wahap hi kani ka thau preu wa kwao pan ka jing kerchan lang nagliang yang ki waheh chnong yo elang i ka ti ka diang ti ka mon ni ha chwa ukreu ya kani ka sarok wa nagliang yang i la kamu senjuk waheh chnong pensiau le ka singaw ngu kham tam yo local MLA yang i wada ile chitom yo penyo ya kani ka skim yo ai kani ka sarok ka wada man ka wara the slam hi wa sa ten ga rai ha ni ka kenti lengba ka jing ile chitom yang local MLA yang i le yo ka tu sok pen chna yo pen bha pen miet ya kani ka sarok ta ha singaw komen le chibun wa da kit khelang na ka liang yang contractor le yo wan lang chagani ka thau yo convince langu ya i kini ki waheh chnong waro yo am bentalangi wa chwa kreu ya kini ka kam to yo pai ya selilangi yo langi ka ketika diang ka ketika mon knang wa ya kini ka kam le yo lai bai lai renti ha ne ka liang yong i le kentui wa karpat ile yo contractor wala kiwan kinong kre yong kam tam yu ong i ki bar jela wa chwa wan ki chaini yo le chtomu yo penbiang chwa ki kot ki sla yong ki kamu to ki suba kerpat ile yo contractor yo pai langu ye ki ni ki nong krek yang wa heju por le kerpat iu na liang yang juk waheh chnong wa yo eki ekhan langu ye ki ni ki nong chong chnong yang ni ki than no du nam Amlarem hadu Pdengshakap kham tam ye ki man bei kam ju le ye ki man pa ki khna khro wa de yu ka ni ka prathai to ka wa dukhi dukhan wa lengba ka jingwan ka wi na ki project yo chna ni sarok wa kat yu dang ye dang la hi ki bru yong i le yo eki ekhan langu ye kini kinong chong chnong yong kani ka than ka yong i ta dui ni kantin na kaleng yong i kit bok kir wiang i le yo contractor yo khiu de miet de wo pha khnang wa kani ka jingwan yong kani ka project chini yo man ka le ka jing man toy to du kat yo hi kam contractor re ye kinong chong chnong yong kani ka than kham tam yong kani ka war isi Warok Kawi khublei chubon